Istina je da je gospođa Ashton već 5. put pozvala premijera Dačića i premijera Tačija u Brisel na novu rundu dijaloga. Ona počinje sutra i vjerovatno će se nastaviti i dan kasnije. Počinje u rano poslijepodne i sa običajnim formatom, dakle početku bilateralni sastanci, pa onda zajednički sastanak i ja vjerujem da će oni razgovarati o temama koje su već bile predmet njihovih razgovora, pa još nisu ostale završene. Sigurno će pogledati kakva je implementacija već postignutih dogovora u dijalogu. Pa vi znate da obično su se sastanki počeli dosta kasno poslijepodne i onda svaki put svaki sastanak bio je u stvari duži od onih sastanka prije i u tom kontekstu da bi visoka predstavnica i premijeri imali dosta vremena da mogu razgovarati u detaljima o tome što je na agendi, što je za njih važno. Tako smo planirani da ovaj put ipak imat će više vremena. Pa vi znate da pitanje, dakle, sever Kosova već bio je na agendi, dakle, i bit će na agendi ovaj put. Pa vi znate da je to već 5. sastanak u tom dijalogu, od kad je počela da ga facilitira gospođa Ashton i u tom kontekstu sad otvaraju se ova prava teška pitanja i u tom kontekstu imamo i više vremena. Zbog toga za nas je ovaj sastanak važan, vrlo važan. Za nas što je važno je da sva pitanja koje su na agendi u kontekstu dijaloga, da se o njih razgovara, da se do njih dođe do konkretnih dogovora, da se ti dogovori implementiraju. Neka pitanja u tom kontekstu lažja su, neka lakša su, neka pitanja u tom kontekstu teža su, jer ipak jedan i drugi premijer moraju da se slože oko dogovora u tom kontekstu. To je to što mogu reći o teškim i lakim pitanjima u dijalogu. Pa agendu za dijalog Evropska unija jasno je definirala u zaključcima iz 12. mjeseca i na tome stojimo. To je za nas ova baza na kojem gospođa Ashton i facilitira dijalog. Dijalog nastavit će se dokad imamo još uvijek otvorena pitanja koja moraju da bude rešena. To je gospođa Ashton već rekla i u tom kontekstu rad se nastavlja. Ako dobro čitate zaključke iz 12. mjeseca, mislim više pitanja koje su na agendi moraju biti dogovorena.